Yo, there's a boy. Adi kwa horo. Kai gua daga bio gotoka. Kero diki. Kero de mentally unstable. Hey. Kero de na miaka mingi muno bururi uyu ndiguka. Taboro mengi ba yake pesa. Wange gudo sai, na be gudo sai. Gero atirere. Ona gari gwatirere na bebiti wa joro. Une dole naku. Ni atu anywa sai. Koikarita na atu anywa sai. Atu magire na entitlement muno. Tabone musie munene muno. Korea Japan. Desta wa Yokohama. Yana hoa ere ke ngura tigana hora ndagire translator ndira thikagiria TV radio yao ni mari radio yao weboraru moto ba me kera ke Japan ira igua ona tagaria se ni dimoi adora ke ora toro hale matakarinjo wi none ndami onire nani mareti goguo yo Yokohama FM ni mari kinya timu ya muvira haya etagwo Yokohama FM mari timu ya muvira na reke kwira tondu twi haha no mere ga guthombocania andu wa muvira na nimekirete mutandao-ini Neure, okay, die na problem. Neguo. Neure, jeki ate entitlement ne adu. Ria gima pesa. Aba kano me gima na gude sai, kenya be gude sai. Ria no kuro ira. Obo ekete. Boy kaneti oguo urukiti oguo. Ge karisati yakwa. Ge kareti oguo ri. Kaigua funda baba. Mumemerekia wa Kamemeti Master Chef Gathemba ni aliria aria maramwagirira presenters a radio station yake makiuga ati ni karite muno Kameme na Gathemba agakiuga matigane na maisha make na andu ni mokite comment section makiuga nilikuwa nangojea hii come backfire. Kuna comment nimeona mwanaume akitusi Gathemba na hadi spelling hajui ati Christians, how can you hate this guy yake? Shirona Kiogete, what I know, competing is allowed in every business. Gathemba kumtetea ni ngumu. Yokohama wakimdiscuss wakiwa serious, yeye kwake ni jokes. Mtamfanyia nini sasa? Mtu anakunywa hadi chai yake, ogopa yeye, achana na yeye.